Host nem hajar arpo, ngi pelat ya ke episode ke bakat sao, ke bagerteng ki jingja besyarkai ha ke pertai. Bad ha ke episode nilai keren Sepang, ke Anglo-Saxon Mission. Kene ke Anglo-Saxon Mission, ke secret meeting jong ki elites. Ke jingya kendu syabari jong kita ki brio, ki badon bor, mesin syari ke pertai nasalendet jong ki government beper. Bad kene ke meeting jong kita ki Freemasons, ki balong, ki wayna ki secret societies. Bad ha kene ke meeting, ladon ru uway ushipai, jong kari England, upaya Mynta. Bad ulong member, jong ki Freemasons. Hadin ki Jingshisha, bad ki Jingyos ngau jong ha kene ke meeting. Ulami no na kene ke secret society, bad ulalong, whistleblower.